Whawhetai pete whawhetai ho maulau marie, whakoloa e aho koen, mawawa whaha ke raksa pate o wha mahina e wafe wowa, hoko ato i pea e mawako pe mene toi tapu, whakamama pe hulu hulu e ngahi whorofora koe ni ku ngā ke hano malanga, e ki nau tolu, ka maa ki nau tolu ku manako ke whanonga e whorofora, pe maofongi pe ho maulau marie, whawhetai e koe aho e whakoloa, heni pe tāpane kare lau marie maano ni, ko e pege a fiona ke whai ho mau whamama, ka mau walolo pe o tānaki e tāpuaki mo ngai koloa ko ia, ko ngai ko pirikimi mau whai me taim ki tāniti. Tā pekina platform e tāpe mo koe sisu, tā pekina ki nau tolu ko tō peku mea mai e ope, wa whau sisu Christ mau whamo oi, amen. Kore peke u, whakatapo e peke he hawhio ai o toa hatau rotorotonga, ko kore peke hufanga i pe ngahi whakatapu ko toa pe tō au whakia me platform e tāo pe mo koe sisu, pe mo tau polo kalama, ako tohi tapu hono hulu hulu a ngahi wholofola, me ngahi sāpate kaha u tui e tō koni a te kinau tolu e malanga i ai wholofola, ni kai mea te pūka ki tau tolu ko toa pe kaumalanga, kauakonaki, kaumanako, ke whanong ke wholofola, kau whiohi anga paki he tano a, to kon pe hulu hulu e ngahi wholofola, koni ka te tau tolu ko ngā koe ui, ma ngā ue, mahu inga pe fis mua o mahi e ki ma tau tolu ke talaki a ene wholofola. Koe koe ahoni te tau talanoa ai ke ngahi re soni e sāpate ki mua, ai koe re songa re soni a ka matani ke tau whanonga atu ki he wā i hala ke au ke taimi o Easter, ke pekia pa mo te tu, whamanato e pekia pa mo te tu ai ko sisu klaisi, ai o tau kamata atu e pa me sāpate pā me. Ai ko sāpate pā me, pe ko sāpate haere whakatu i a sisu ki loto seu sare ma, kata tau ke hiki tohi a evangelio kosperi koni no hiki tohi e luke, ko tau tui te tau talanoa ki ai hano ngahi re so ni e whā i ahon, tau tui e mahu inga o pito hono malanga i e sāpate ko ni a mahu inga o e sāpate pā me, pe ko e sāpate o e haere whakatu i a sisu. E kai ke, te tau whanonga ko toa pe me ngai wholofola e wha e aho, tō whiri e pe kita ka ko amanaki pe, tau amanaki ko toa pe, ko tau tolu te tau malanga e sāpate ko ni ko pau ke tau malanga e ko whatatau ke whanonga e whai tau e re niti, whatatau ke whanonga e whai tau nāna whaki ke hoko ake whamanatu e pe kia mo tau tua sisu, ko ia ko pau pe ke tau whou e no malanga o e sāpate pā me, tō ko mai rewa ngahi tohi sā me, palofita me whakamotua mo i piseri ke whakamaama kotoa ai talanoa e sāpate pā me o whatatau ke kosperi ko ia. Kai ke, koe ke ngai re sonia o ni te tau talanoa ai ke ngai re sonia sāpate pā me o wafe uowa, ai tō ia pa me uruaki me sā me tau taha, ve si wa ke taha ono, pa mo tohi palofita ko ai sia, vahe ni manoa, ve si wha ke hiwa, pa mo i piseri a palo ka kai whiripai, vahe ua, ve si ni ma ke tata, ta mafo ke tā noa e sāpate pā me, po sāpate haere whakatui, pe koe a ua sisu ki seu sare mau whatatau ki he gospel account e na hiki tohi ko ni e luke. Wahe taha hiwa, pa koe vesi ua walu ke vesi whanoa. Ai te tau whanonga pe tohanga maheni, tau hulu hulu, whamama ngahi,
potu tohi ko to api o mai anga te toi fikau ta o mo ia ke tala noa ko speri ke te whamama ha ne hului a tala noa mo mahu inga sa pa te pa me tau whanonga mo ia he ta ki he ta tau whanonga pe na te tau osta to me ma e ke hoko a te tau tangata ka rewa pe ko hoko mai e ko si suklai ke whakamawa ma man whata tau ke fofoa te toki osia e tau whakamana tu e sa pa te pa me kage sa me tau taha Sami tau taha vesi hiwa ke tahao no mao pio wha o lau, ka toa ngahi vesi ko e ni ko tuku maari au pito pita anō pa mahino au pito, ka koe whakaluku fua sami tau taha vesi hiwa ke tahao ko tala noa e ke lotu, tau tapa, pa asi pia koe pure e hiwa ko sami a te evita, pa koe pupunga sami koni whatatau ke tau vete sami mai ki me mua e tau whanonga mai, me sami uruaki ke sami whataha, o nofo ia puka uruaki o toi sami whatatau ia ke tohi a senesi. Ai ko tohi senesi ni me ke tala noa ia ke uho e monu ia anga e tangata, kai maafo ke mala ia anga. Ku whakatapu, monu ia anga mo mala ia ko ungape ko te whiri ai hala to tonu ke te wharonga ke. Ai hala e whakalarau loto ke lawa si o wape, ko e hala o te whalala ke whakaukau e whakautua mate mo e kautauhi aitori. Kai ke nofo kotoa e same uraki ke same whata mo e whakaukau ai tau tapa pa mo ngahi loto a tangata, ngahi taanga whao ke loto a tangata kore to koni ke otua. Kai ke ko same tau taha e, no foi a ke lotu a tangata o whalala ki otua. Ai koe lotu e tangata whalala ki otua, neo te ne huai e te ngai mamahi, neo te ne tala ki otua e ngai mea o hoko ke hene mo ui he mahamani ko, ka ko pau peke ne hanga e o he aki ai a ene whalala otua. He mahino pe, neo ngau tau te hau pe o ave ke hoku otua, ka us whalala pe a hoku otua, e tari lotu hoku otua ka te au, e lava mea hoku otua, ia o mo ui a hoku otua. Tako te ke tau wapna to ke tala noa e fo isa me tau tawe si hua ke tahana osi. Tala noa mai piho no whekau o naka ki tau. Koe lotu ia ai tō taha whalala o tua. Neo ni hanga huaki, he aki. He kopau pe ko tangata pe ki tau tau. Ko ki tangata pe ki tau tau te tau he aki. He tau mamahi hange ko asi he vesi. Vesi hiwa ke vesi taha ono. Koe vesi hiwa ke vesi taha tau. Koe whakamatala ko toa ia e whatu sa me te vita e ne mamahi. Mo e ngahi mea ne whakaamu ke eki, ne vete ke eki, ne hanga kore ke eki, ne tau tapa. O ne hafua ne ngahi whakamatala ko toa whai ke eki. Vesi hiwa ia ke vesi taha tau. Kamata ringa e vesi taha wha ke ne osi ke vesi taha ono. Whamatala rewa ia he whatu sa me e ne confident ana he o tua lotu ki ai. Maari se, pato hai vesi wa ke tātou pehe e te ofa mai e huki a te au ha whaingata ku osi hoku mata e hoha a. Pehe hoku loto mo hoku mana wa, vesi hoku ko osi e kumo ui i he whakamamahi mo ku ngahi ta au he māpu hoi kauka anga hoku i pia osi hui ko hui ko e ku COVID. Ati tako koe whakamatala e ko nia, ko ne lotu, ko unga, ko osi e ne iwi, osi mo ne whaingata, ko unga pe ko ne COVID. O ke hao a te vita ia lotu ia, o blame haka kai mo ha whiri, mo hao pia blame iau, blame pe ia. Ke a whio mai koe unga i whaingata, tau o siro ko toa pe historia whanonga ma te vita. Neo ko tui maoni oni pa nei whiri he tui halakan ko unga ko ne maoni oni mo ne tauhi o tua. Righteous ai tui koni, ka nei pia ngahi whaingata ana e tō ai. Nei pia ngahi whiri, ngahi hori e kakano, nei tō ai tangatan pa ne tō ai o whakatomā. Kau pia ngahi sāme koni. Aurifu ke vesi tahau, ko ngaro au hangi ha peki a mea tamai. Ko hangi ha ipuri a ki, vesi tahatau, he neu whanongo ki he muhu a tokolahi, ko i iri fia nai takatakai, e nau puri a ki i whakataha mai au, nā nau whakaukau ke ave kumo. Koe whakahanga o whamatala noa, vesi hiwa ke tātou nofo kotoa ia, i he tala noa i mamahi, tala noa i he aki, ko i ngāpe, ko i kungahianga hala. Tala noa e lotu a tangata ko ni lotu ke, mihange pini ko tau ngā ui kawa whao e tau whanongo ke te tala noa, ngā ko spiri ke lotu a pōpiri kane. Lotu a pōpiri kane whamatala, eki kua koe anga hala, koe lotu vete ia. Kua koe anga whamore mōreo, seek for your forgiveness. Ta tau pia mo e lotu koe ni. Tau whakatonga i ka tau tuku, e anga e tau whai e lotu.
Pero tau lot pe tau talangi e ki ko ngai mau to hang hala ko ngau ai ngau mo ko ki tau lot tau talangi e ki ko ngai yang hala ko to ape ko ngai pe ko au hale ko fihu mau inga taha for ko hai ho feeling sometimes we point to others time ko to ape tau ko hai ho feeling tau tuhu ke kakai e kai ko feeling ko tau loto pe po tu atu e ka tomu pe ho tau loto ka tau e tomu ke kaka e tomu pe to ta ko me ta tau me lotu kan raki lotu ko nyo vete ko ke vete ko ma ko ngala ko nga ka kai ko ngala ko loto pe o he ka tomu pe ho loto o kai pe ke ngala kai ke to u hinga tala mai si su tala no fo tama fo ki ma loto o loto Fava loto ke ha wa si su e ko ne pure pe si su loto ton pe me ko to pe neongo pe ko ha ta au ya mama Neo ngō pepo ke hae whainga ta o i whanonga anga ma ka tonu e loto. Tonu mea ko toi. Ko ngai iai ai ko si sukai. Pehe taimu tau langa e ngāu e siasi. Taimu moko e ngāu e siasi pa tau pehe kakai. Ko hae me moko e ngāu e siasi. Tau pehe pe mako e ke hala kakai e fua kawe ngā. Mo ngā ikai, koe ko ia. Koe koe fua kawe ngā mo ngai ngāu ki tu a siasi. Ka langa e whakalau maari e siasi. Hangi ko ngai whihui, whai mau pe he ngai whakakoro, whakakuata e wesiri ana. Pea whihui e ngai whatongia pa rea mai kau whakakau e siasi koe kalasi aho, koe langa anga ia ngā ue a wesiri ana. Muta amba karisia. He koe whihui smaller party kolo ia ku langa whakalau maari e kaka. He ka tonu malohi whai e kalasi aho. Malohi e ngā e siasi. O te tau tato whinga ke ngā ue, mo malohi e mea i tu a. He kai ke mā e kei mo moko pe ngā e siasi. O ka pau. O te ke tonu ai ngāwe, pia langa mi lau maari. Ke a whio ai ko si sukalaisi, o tonu ai loto e ka kaise, kone tonu ia mea koto. Whai ngai whatongia, he langa mi loto. Kai koe wholofola koe lotu, kore ia pa koe lotu, ia a tangata whalarotua, ne vete, ne hanga peo plain peki e ia, a hono loto he mea koto api. Kai toko whaosi lewa vesta whaa te taun, ma furi lewa mūtia taanga koe ni, pehe lewa te vitai, ka ko au ko falala ke te koe si ho. Ni pehe ko hoko o tua e whiona. Ko hoko ngai taimi o kui honi ma hamusi au mihi ni ma hoko ngai whiri ma hoko whakatanga. Ki whakaulo mai ho fofonga ki ho tamai ki. Whakamo ui au i ho mesi. Ma foko hangi ko tala noa. Hangi ko change lewa mūtia fu tala noa. Kai ke ne hanga kei blame e ne mo ui. E ne hanga hala kau ne whamata ka ko wau eki. Neonga ko yang hala, neonga ku vete ko yang hala, ka ko ki falala peo ka te koe eki. O ko ki tui peo ka te koe. Te ke whakamore more wa, te ke o mona ai ku lotu. Se ke maari e ia, ai lotu e tangata u falala o tua. Neonga e ngai anga, o tui koe whakaloto rahi beka ki tau tō. Whalotu ia e tangata u falala mo ne tau tapa falala. Neonga e ngai ta au e mahamani koe. Ka ko pau hoku lau maari o, e ku tui mo falala ki o tua. Tene tari lotu mako. Mea whi mau i he eki. Mi ha whenga lau maari e tau whai ai lotu. Lotu mi he uho e lau maari o tau tui. Nio ka papu ta hope e tō lotu koe koloa peke whai. Mai lotu e ne koe koloa peke siho mamata mai ka kai. He kai ke o ngona lotu. Koe lotu koe tau ilo e o ngona e ko si sukla. Si taimi tau lotu, mo tau falala, mo tau tui ki o tau atua. O kune o ngona e tau lotu. Sa me tau tahai a vesi wa ke tahao. E ko tui pos mama fe unga peia, a tau tolu, ano malanga, lotu a tangata, mo falala o tua. Tangata pe fine, o ne falala, mo uia hoku eiki. Kai ke mate ia. Ne whamo ui ho loto mo kulau maari, pa te umak mai pura ngā o tua, ko ngā koe loto ke tō taha ko ngō si hova sāpan, eiki ako si Isu Christ. Maari au. Tau reso no hono wapea mi he Aisea ni manoa ves wha ke hiwa. Aisea ni manoa ves wha ko tala noa ni konga ki mui a vesi, ma aloi peke vesi ono tala noa kon ke wahe ono isa e tohi a Aisea. Me me ke nofo ia ke ngahi palofisai e Aisea e hoko mai ai misaia. Palofisai e Aisea e ai misaia e hoko mai, ko tangata whare ngā mama, ko Pirinisi o Merino, e hoko mai mi haka o te vita, e hoko mai Peteri Hema Silpa, o hange koe koe ngahi palofisai, matu ko Aisea ni senturi walu, senturi fitu, senturi ono, senturi lau whahoro mui whoku au ka siso. Nima, me koe
tapu e ni mangea ko senturi ni ma peon pa to ya ki senturi urua ki ko time na to hoko mai a sisu Christ ko palofi sai ni hai tapu lau ngea me ya ai sia ki hoko mai ai mi se ta fa to nga ya ngai ai ko ko ngai e fu ka wa motua a o ma ke ko ngai fu ka wa fo ka ke ko ngai palofi sai ka mata leo ke tala no ai sia mata mana na fa ka e kau pe te ai kau fa to to tapu ni o hinga ni ke mi sai a kon ko kores ko koles ko tu pesia na toki hake mai o tanga tau ian a Papilon ni haufi mai ai a siuta na foki ai no pe ko misa ia den half ia e lava pe ka ko tau tu fa Cristiana tau to tante tana ki mai fo ka fo en ka ko koles ko ke uhinga ia ai misa ia ko ni ke tala no ka koles ne ne fai e koles a ngau fa misa ai a ngau e to ta ken hausi fa haufi ka ko ne het ne tau ka ko to something more than koresi mo tu pesia something more ai ni o ke uhinga whakakano ni mo uhinga ni lau mari tohu ia sisu ta ko misaya ni o te amana ke tau whakahoko e whamanatu sa pate pam ai ha e whakatu i me ko ta ko misaya ko tu i siu ia ta ko to taha ni na palofisai mata pepe he whai ni ko kores pamanatu ko anga au e ngai yako ia ngai a honi fuka wa motua fuka wa fo o ka kai ai mama ni na wa ko na to tau fito ke kau tuition pa mo kau skola ai mama na wa ko pe fuka motua ke mama pe mana wa pe te without point ke sisu o hange ko ta no ke ya luke wa fa ves fa kau hikai ko ke tui pe he Cristiane o tau tui Cristiane ko ta no e fuka wa motua ko pau pe ke na fitau laki pa mo fuka fo pero no fare ta without the foka fo he ke ma kakato e foka motu ai o angai ko ne fora ke sisu na hoko mai ki mama ni kai ko destroy lao foka motu but to fulfill ne ko foka kakato ai toki kakato e lao ia angai fora ke sisu ia luke wa fa ves fa tohi palo fita tohi ta anga tohi lao tohi sto na tuhu ko to pe fa mon ka sisu ai hange ko tau ka ve i he tau ko malanga mo tau ko to tapu platform tau pe mo ko sisu ndeo ko pau te ke malanga fo ka botua ko pau ke finga ke fa tau ki ai ko sisu kla ke ha he ke ka kato e tui he ofa tau hi e fo ka botua ka fa matala pe te i kai e to ka kato pe ke funga kolosi no fa ata ki e ko sisu kla si ai ko tala no ai kamata e palofisai ko ni ai sia ke mi saia ko tangata fale ngama tala no tu hanga to tau no fo tato me ko ngan os ka kato palofisai pe os ka kato fo ka moto fo ka fo os hoko ya ko tu ya ka sisu Christ ni o tau ka ve ka hanga ko ka lotu siu ko he ngai a hon tuition lotu fa siu o te fo ki hoko ma na mi sai o na ke tali pena to ke tau mi sai ya ko na umisa na to e hoko mai ko ia ni mafai faka politikare mafai faka tu i hoko mai he loto palas ko ko misa ia na hoko mai ta wa fe wo ko ri ki hoko mai ai anga kai e man kai ke ngai palo sai ai si ani mano mes fa ki hiwa fatonga yang tala no te lau faka lau te lau ko to me ke no ko to pe ai faka ko ke faka matala o mafai mo poto mo faka le mai to taha ko misa ia anointed one pero aloia pero tau ilo aloia o tua ko sisu Christ mes fa pe a ves fa ke ves hiwa si anima no ko to na si hova ko ni omi ke te o erelo e tamako ke ilo e ngai rea ke tokoni aki ai o sia o ko ne fa fangu e pompong ko toa pe ne we i ho te ringa ke fanongo hange ha tamako ko tala no ai ko tamako poto ko mafai ilo mahino pe talano pe ni o mai he o atona sio elero tabako pa o pe ko whakanau nau e toko taha ko ni ki ne lea hane lea ki ko hae mea o ege whakanau nau e tamako ko ni ko talano bebe so ke ni toko nia e ka uongosia o ne whawhangu ki nau tolu he pongo ko lea o ia tamako ni whakanau nau ake misa ia ko ni hoko mai ke ves ni mako atona si hova ko whakawa ko te ringa pe kua ngai kai te utanga ta nei kai te foki ki tupa na ku toku ho tu a ke kau ta mo ku ko a he ke kau fusi kawa nei kai te fufu ho ku mata me frama fo pe mo anu hi fatora tai mi tau no foi o
characteristics ai ngai fo I nau ko to ai whakamatala o misa ia, pa tau whakahoa ia ki eiko sisu klai si whakafou, o kune whakamatala ko toa, a ngai mena whai sisu. Na ne tuku hono kou ahe ke kau fusikawa, hono tua ke kau tā, pene kai ke ni fufu hono mata me ngai whakamāfu ape. Hangi ko tau whakatala, amana ke tau whanonga atu ke wha I tau e Easter, me whakamanatu e pekia, mo to, ta tau lau e to e ngai kōsperia, hiki toki e ngai what kōsperia. Ta mai na kai tā pia anuhia kane si mari pia sisu. Fofonga atu pia si. Whetau la kai ke ne fufu hono mata, hono fofonga tapu pia moi. Anuhia. Ko ngai whamatala ko to ia misa ia. Sia, te ke hoko masi su ia senturi, o talu o whamatala me senturi walu, me palofita aisea, a nau misa, mo one misa ia. Tā koe hoko mai a si su ki mamania, na kai ke tupu koso ia, hange tau kawe kai kau lotu tai karistiani mamani. Pēne to hoko mai pēa si su ki mamani o toki, o ware pēa oi te upekia pēo te ika, nea stāranga I pē mei mua. Me kau palofi, nas palofi sai. Hoko mai a si su kala se konga whakafou, ne hau pia whanonga I ngai mea, ne au stāranga I pia me mua, e kau palofi ta. Hange koe, ves fitu, kako ato nai si hoa tene tokoni I au, a e ana I kai te toku ke la wa I au e whamai, koi hai na ngāhui hoku matake hangeha makahunu, o ilo I kai lama hau whamai. Ves wanu, o wofi ai e o guofi ai a une whakatonu hia o kohai e whamau moa. Ta tuu rewa kohai o kumahopo. Ke ne unu mai kia tia wakai ko atu nai si hoa, te tokoni kia tia kohai hataha te ne lawa hoku whalaia. Te naua ngana kotoa pe hange hamotu I kofu e keina ki nau tau e ane. Whakamatala ia mai, ko haa mea te ne hanga ta ofi e misa ia mo toko taha tamaako ko. Mene endiua ngā ue ko palofisai ka hegi. Ko eki tene hanga omi a iwi. Ke oa tene lawa ke mā. Ke o tene lawa tau whantonga iang tene whora ia si sue ngau ke tia man eki. He kai te upasi ai pumarani ko pau ke winu. I he inu ba mo mawhai ko e ke lawa ai si su. He ne sino whakakakano. Ke ne inu e mala e tangata ko to mono whaingata. Ko imtala noa peki ai e palofisai ko ni. Ko whatonu e lava, he kai te lava ha mea ia ma na mo mamahi e kakan, ke ne lava whawhi ātu nia i e talanga fua e misa ia koni. Ne mao e hivi whiunga koni, ke au he mea koto ko ngā piko ātu nai si hoa. Ko ngā piko ne tamai. Ke ne lava, hangena ne whora kei ngō ke te mani, he kai te lava pāsi ai puni. He kai whihi ai o tua i a sisu koi, ke mate a tahanya ngā ka ne inu e tau I pumala. Fu ka kaha ko ia mo mamahi ko ia ni ka te kina ne mau ai pe mau ia me hai a to nai si hoa ne mo tau whamatala ko toa ngai palofisai ka ku uhu I ho tau lau maari ai ofa pe ai o tuana ne whai magi tau tau whai ngā tangata toki mahino le ofa pe he so ne mai tau westa hana fuaki hono alo ke pe kia hengo funga ko ke ilonga hata he tuikia ke tene auka ka maa moi tangata ofa ia o tua Pane ngauhi se ne whoha teu I e misaya ko ni kusi ono whoha pe ko sisu Christ. Ke ne whanonga ki mamani ki whai te ho tau whakamoi. Kai ke loto a sisu he pe ki hata na ke tau mate e ni hanga ala. Maari au pito. Misaya ko no fofonga u hangi ha maka honu. Misaya ko no toko ni aku mai ke si ho. Tala noa ko toa ni misaya. Fotu e misaya ka hanga categorize or because characteristics attribute o misa ia ai sia whanoa ves whagehiwa ko ngā whamatala ko tō pia e ko si sukalais e ne whanonga mai whamo on ko tō pia e ngai kōsperi ai ke maari ai sia whanoa ia ves whagehiwa tui os pāma whiunga pira ki tau tōna whawhitau laki tala noa ko ia hange pini ko lotu ai misa ia nene lotu ia sāme tau tā lotu ai whanara o tua ko misa ia lotu ia tama ko na steu waki pe neo mo nga fononga mo mata au taimi ka une falala ki ona otua une falala he kai ke ri aki e si ho e misiona mo nga o mona ke ni hoko maman te pe ki tau te tau hoko ma ki mandi tau lotu neo te tau to mo me nga au taimi sa me tau tahai ai si ani manoa ka ko lotu ai falala otua e te unga ki tau to he kai ki hala nai ki hanga o tua ngahi tau toke tau hange ha tō taha ko ngahi ki tau toke tau tu o maranga i e fo. Neo he kai te tau
hange tau tau ko si su Christ ka te tau molo mui wa e ngā ue ko me palofisai o misa ke tau hange pe ko si su te talaki ne folofola whakaongo ne kōsperi ki māman urunga whakaaga ki mui pa tau loto lahi he te ia te tau tolo e ko si su Christ ke talaki pia maranga i ai folofola ai sia ni manoa ia e ni apply mai kai tau neongo ko palofisai ke misa ia kau apply ka tau kau mana ko ngau tau fai maman ko ni tau ngau fina ngalo ke tau kau ngā tō whata ngau na fai e sisu Christ o whakaongo e ngau ka sisu mau mo talaki e whorofo pe tau loto lahi tau loto pe tau whalala ki tau otua tene whakai e tau mea katoa pe ai mea te pu whakaongo ne kōsperi ki maman ai sia ni mano mes whake hima ta hoku mai rewa ke whakawa whao ke tala noa i piseri a Paulo ke kakai Filipai wahe ua ves ni ma ke tāta mahui ngā pito tau tui na tau whanonga i mai peki mua a tala noa i piseri a Paulo ke kakai Filipai ki wahenga ni Mastonia Loma Mastonia ai ki whitu ko Filipai ko pa whai ki ai e tohi ko ni mai whakaloto la te ria ngahi lotu ke he e ngahi whakahe te me ngahi ta au kotoa e mamani e konga ko iaku kamata ke langa ma whai a Loma ma tuko hiri nus haere haka si suia taimi nia Paulo me kau apostolo na whanonga holo i mamani e taimi ko ke whakamatala a lang me ngei a sisu whakamatala ke kakai lotu kuna Filipai ke mau inga ke mau hange pe ko sisu hange pe ko tala noa nena hange pe ko sisu ke mo ui ha a sisu ani au fei tau lalo ani mo ui nane hoko mai o pekia he funga e kolos tu hake rewa Paula me ko apostolo whata tau e mo ui ke tau hange pe ko mo ui na ia ke sisu Christ e ko koe Filipai wahe wa ia besi ni ma ke tata pau te ke lau mi mua vesi ulaki ke vesi tolu ke vesi wha nofu kotoa pe ka pau o iai hamo ako naki a Christ ka pau iai hamo fia maria me o wha ka pau iai hamo fia hila maria ka pau ngau homo fatu i e ofa pe ai me whai mesi whamatala e koe whenga i a Paula vesi ulaki o e tohi kone Filipai wahe ua ke mo ngau e hange pe koia na ia sisu Christ me a kotoa mohu mesi ofa langa e fatu ngawe na ia sisu Christ ai ko mea ta tau piu fai e Paula ke kakai Filipai whamatala pia Paula he ngai wahe ulaki ane langa no fatu ene ofa te ngā tō whia mau ke ngā tu tupu e mo oni a ngongo le lea sisu o kōsperi nei hamo sisu Christ ta whaua rima ke vesi ni mai ke vesi taha mau whainga maari o lau vesi ni mai iyo ke a te moutolu a loto pehe aia na ia Christ sufo aia nyango ni a fio yanga o tua kana kai tene lau ai ne tatau mo tua ko me ke ne haaki puke kia hangi ko tau tui whakatoka te ringe na hoko mai a sisu ki mamani na ne tangata ka kato pena ne o tua ka kato na ne ai e mea ua koe hangi ko misi teria ke whakaukau e tangata iyo kaku malanga pe o tua kene ai e ilonga e ne tangata ka kato pe whanau tama tangata e ne mamah na tau e tā tawhia tātā meno sino, ke ne ongo i a mamahi e sino tangata. Koe whakamatala, hange koe whakamatala kon pehe rewa e Paula, ke mo hange rewa ko sisu, e ne moui. Nea kai ki ne puke ia ke hono o tua ka kato, ka pehe e sisu, ma te kotoa maa, ko ne osi kotoa maa mani mo ki kau so tia loma koe. Ikai, ka nea kai ki ne puke ki ai, ka ne puke ki hono urunganga tangata koe ngā ke whakamo oni, ko ne link lewa ia, sa me tau taha, ai sea ni manoa, whamatala ia lot whalalo, whamatala i misa ia, mengai palofisai ko ia. Ko pau heka i ne puke ia, ki hono o tua, ka ne puke ki hono tangata, ke whakaai ko toa i ngai palofisai, ko whai mi he fukau, mengai tau e lau ni au ki mua patu hoko maasi isu. Whimau lewa e Paulo, ke ka kai Filipai, ke pehe fukau mō roto. O mai pika ki tau tō. Ke pehe foko tau loto, ke tau hange ko sisu Christ. Na kai ke te lau hoto lahi monongi ia, nane whamasiri si wai ia, aia sisu, kane hoko mai ke pe, ki ko si pinga ia mo ina whae sisu, whakaaka ki mui, kane wholo pe na kai ke wau ke mau se wānit, na hau peo ke sa wānit, hau peo ke sisu ke ne to'o e presona vai, ke ta wawa ke ngai pō, e whiawhi whamanatu e pā so wā, ke hau ke to'o e presona vai mo konga tau, ko sisu ia, ke si fufulua ke vae kaua ko whanga whatau. Patala mai e sisu, ka pau ko pehe au ko lāpai, ko misa ia,
pe ke mo pe he fo mo mo to ki mo ko I misia na fi ma o Paula ki ka kai Filipai ko le vere ke ves walu pa I longe na ha ya te ya to nga tangata na ne famula loa e ne hoko faita ngo fua ki ne mate ka ko ne mate ke kolosi faita ngo fua ke ne tamai ke otua faita ngo fua ko tala noa ia ko ai si ani manoa ai tala noa ia fa tala ngo fua mo fa matala ni sai nga fa nga ta mo nga ha mo a ke ne mate fu nga ko pe kia fu nga ko nga pe ko ne tala ngo fua a u e fa ki mui a u e hampo tai meni tau fa pe fa ki mui pa tau pe fo tawa pe give up e fai nga mo ui ko humble ourselves ta fe mau to ke fa ha e tau ki ya fa ha e tau ki nga u e kula fa ha ka pe ha ki fu ka venga he si kula ta fe ke fa ha ni kai ta mai a ho ni ko si su ne fa ma si si va pe ha pe ki folo ne ta mai si su ka ke ka fu aki o na hi I lo he ma fu aki mata u to ko mata u he ma ka ke ka lo tu ku ke he lo ka ke ka au kai teu pa ke pani lolo ona I lo ka kai ke whakalala fua wa tabu ke whai anu whakamalo ia pa he au kai ko tu ko ngai me ai was si suia na ni whakamasiwe si wa ia pa ko whalo to lahi a Paula ke ka kai Filip ke mohange pe ko ia ai kai ke hala tau tala noa ki ai sea ni manoa mo se sa me to ta ke tau hange pe ne ko ni whakatatau e tala noa ki hami sai ka te tau hange pe ko hami sai kai ko bi sai ka tau hange ko mi ke tau tu ha ke talak ke for pa tau hange ko fa mata mi sai au ha hambo faka via ki mui fa masive siva ki tau tolu e a o tua e tau fai hanga au e si asi tau tolu kau fai kau se tuak tai pe tau ma wala ka fai ga tai pe tau ko fai kau tau lah ki tau tolu pe ko asi ho mo tau le o pau tui ko mea pe tau le ke ko tonu ia I kai fa masive siva kau se tuata kau ma ula kanga e ngau e si asi ko si pi mai fa ake mui ha fi tau lalo ha ke pe ko kalaisi mo uia ha fi tau lalo ke hoko ma ke ko ha fi tau lalo ne fai e sisu ne la vai ho tau fa mo ia mama ka le ko ke tau fai e tau to au le ke ve so furu e vez ta pe he le Paulo ka kai Filipa ko hi ke I longa hatu I langi mo mama ni mo fodu pe peruki hua fa sisu pe longa ha le lo pe fa mo on ko eki a sisu Christ mo fa lang o tua ko tamai so ke hampos a to ta mo ui a sisu pe no tau ona I longa hatu ke peruki ke ko sisu Christ I longa ha e le ro fa tapu lau ke to ngea no ni ke le ro fa ke hiwa ki mo e ko falo to lahi e pa uki fai Paula a ngau ha alo ofa ko fai ma aku he otua ko ha alo ofa ko ia e ne fuaki no alo to peta pekia fa me si va e ne mo ka ha ki puki ki no otua ki no lakanga ko otua ka ne puki ki lakanga mo no nau e tangata ka ne tui e fute wa hala ka apa ngo fu se no fa mo ui ki tauto fa more tawa yang hala tok mari e ia o tua tau falala de Jehova sa pa fa fo mai a si Christ fa fita I gegi pa ko tau tui tala noa ia Filipai wa hewa ko ha fe tau lalo ia si su ke tau ha o mai ia ki tau to fa tau mai ko tala mo fua ke tamai falala ke o tua hange ko yo tau tala noa mai e sam tau ta ai se ani manoa Filipai wa hewa mo uia hange pe ko si su ke tau hange pe ko si su hoko pe ki tau to ke si su Christ e tau fononga maman ko ai ko tau lesson fra o si lewa mi he gospeli hange ni whakatala noa kia ni ko gospeli e no ki tohi kon e luke wa ta iwa ve suwa wa luke ve fa noa luke wa ta ve suwa wa fa noa ko tala noa ia ke a u asi su ki se usare ma pe ko ha ele whakatu I pe ko sa pate ni ko tau ko sa pate pa me tai mi ha ele mai asi su mana tu whakatu tohi ko toa ki hede ngahi gospeli ko toa pe ya mati wa taha ve sura ke tata ma ke wa tata ve sura ke tata lo ke wa taha wa ve sura wa lo ke fa no an kon tau tala no ai tau tore ahoni ka ma gospeli asione wa taha wa ve taha wa ke taha wa ta ko te whanga post ya te link below I tau video e ahoni na sia I tau wako toi tapu a ki tau tole ngai tau ki mua ia make wahe taha ve sura ki tata tala noa e sa pate pame
o whakatatau ke hiki tohi a mā ke ai te whotu a pia link pilo ai ki fo i video ko ia ke rewhia ko tala noa ia a mā ke ko a hon ko luke ia mantu ke hepe a tala noa ko speri a sione ka mai ko speri a mā hono hiki tohi sione me ko speri no hiki tohi e mā tiu e ka whaam e tau tok tala noa kia mui e whakaoni mai e ngāhi ko speri e whaa ko e anga nau hiki tohi i kai ke tau o te tau confused te hepe nau whepaki paki e ngahi tala noa tau te whito ke tau au ke ngahi tala noa Easter whamatala koe ngahi ko speri e whaa tau te whito na o wale ko tau confused i kai le takahai pia hono ngahi nā tula ke hepe mo nau whamatala e nau ngahi hiki tohi ke ngahi nānau pe mo ngahi event tau tahanea ko event e taha ka whamatala kai toko whaa pau peke ai nā ngai whakamatala kehe aki nā tō o whakatatau ke nā ngai hangina tau tā noa kei mua ke nā ngai Christology e nā whakamatala o sisu mo nā ngai tōkunga mo nā ngai context. Kai ke ahonia ko luke wahi tahiwa whakamatala ia ke hiki tohia a luke wahi tahiwa vesi wawaru ke vesi whanoa. Ka raulau pe ngahi vesi aia koe me vesi hua walu ke vesi tau taha whamatala pēne whai a ngahi rea ko ia pe nāne laka ti hanau ao pa ne aruha ki Jerusalema pa he whai o ne ofi ki pete whesi mo pētani ki he mo unga o kui ko oriwe nāne whikau atu hatoko ua o e kau ako o ne pehe more pe ki he vidisi o hanga mai pa heo mo au atu te mo iloha ki asi o no taki ai aia ko te eki si i hatangata e hekai pa mo vete ia taki mai ai hata te ne whihui atu, koe ha o mo vete ai, ka morea pe he whia mau i he eki, mahino pe ia, taimien dia, mea tuna tau tala noa ke he tau ako toi tapu he wike kuosi, me ngai wike atu tala noa, hiren koe whoki mai luke taha fitu, luke taha walu, koe whoki mai na si su ne whanonga ki motu, ki koloko i wharemi, pa ne whoki mai ai i pētani o whauhake ai i apiola salosi bo mere mo maat ka fai ko e mere no fwa i lolo na ati ko ni e whatatau ke tāno ni alu ke pa hoko ai mai ko kamata e whanonga maa si su ke ne fau mai ke ne foki a ki Jerusalem ai ko ni haun ke tewe katoa ngā Passover pa ko ne foki mai me pētani tala mai rewa ko ni he vesi wa walu ko ne alu haki e mo ne kaua ko ne foki mai ki Jerusalem o hoko ai ai foi event ko ai ni haere whakatu ki loto Jerusalem au ke tu a penia te ke hauia me he mounga o rive fau mai mounga rive hoa ke matapa hoa tu ki loto Jerusalem ai o ne au man ki pete fesi ba mo pētani hange ko na tautala noa ke hui ke moe hof ke mounga ko o rive pa ne hangare wa kuwhe kaua e ngo ako ko ni ke na o vete mai ki asi ko ni o tui te tau whanonga atu pe tala noa ki asi ko tamai ko ki asi whatatau ki a loke te ai ke he kasi pe ko ki asi mui ai ke he ves tolua ke ves wha pa pe he pe ao atu e ongo mea na e whekau o na ilo hange ko ene mea ka te na wa pe loro tonga e na vete ki asi mo rea mai ka kai na anau tolu ia ko ha mo vete ki asi pe na pe o fi ma o he eki pe na taki a kasi su pe na laku ho na taki a kasi su ai ko ves tolu fa na taki le va si su hoko pe palof sai o si afio i pe si su ia ai mea ko to ho hanga ko ta o tala no te tau tu tala no mui sa kala ia va hi va vesi va o tala no na palof sai sa kala ia hiri e foki mai e fa he kamu tu hake kau palofita ko sakala ia pa os malakai ko ni osi fuka motua na palofisa ia ai sakala ia e hoko mai ai misa ia pa tene ha ere mai ha asi ko ha asi ia tama fe fini asi fe fini asi te he kasi ai ko ngai palofisa ko ia osi afio ia sisu o stala no pa ostonke ilo ka kaia e was asi pe hike ngai tohi lao ngai tohi sakala ia kai ke mo on vete mai asi pa tamai ofo ngo ka ngo ako na o ko vete me asi me ko to pene pa matala si su ko mena hoko e ke mai ka kai na tu wai mo ka tau hi ha me mo vete asi patalang ke firma u ya eki o hoko ko to sai na foki mai le ko o mai fa foki mai ki eki o mai asi vesto mi ma na taki ia ki asi su pe na lako na pulu ke asi pe na fahe ka si su vesto lono pe kamata me atu na farikiriki ai hala aki na wai pulu ai ko kamata le mai ko fe petanien ai ko kamata ke na taula ka mai petani me pete fes au mani mo nga ori ko hifo atu ia ke te fononga te ki loto Jerusalem osi
mfafoki mai asi ofi pa whakapulu akia ngahi pulu pa na whaligiri ke hala. Ko kapate tau whanonga toki ke kospei kono hiko ko sione wa tahawa ni tahiwa ke tahawa ke tahiwa whamatalai e sione ko lau I pāme. Ai ko lau I pāme nei whaligiri ke hala. Mātiu ma ake moluke ta whamatane whaligiriki aki pē lai a kau, whaligiriki aki pē ai ngahi pulu, ka ko sione uni hanga whakamahino I mai koe lau I pāme. Ai nofo ai tau whakatala no ai a whamamafa I sāpate ko sāpate pāme. Ai ke mes tau fitu, pē hene whakawhiofi atu o ne whai ke hifo I monga ko oriwe, te pā mamawa ai fuu whakataha kātoa ai kau ako. Nau wiki he o tua o nau o laure o lahi ngahi ngāo e whakaofo ko nau mamata kia nau pehe. Hoto ofa ke tui, o ofa mai e wafa e ki, ke iai ha merino I langi, moha koloria I langi tau poto. Hangi ko tau whakatala noa kia, ko nau wao ni monga orire, nau hifu atu ke nau hua atu ki loto seusare matala mai, nei pā mawawa pia wiki whakataha koto ai kaua ko pēmu ka kaita e tuuai. Tala noa ia mātiu, maake tau mosione, kakai ko hiwa e whānau, hiwa kakai ko toa mia, nau hiwa e nau tō mia hosana. Whatatau kon ki helau a mātiu ia, whamatata nau hosana te hako te vita, ko sione ia hosana, hoto ofa, o ku kia te ia hoko mai e wafa e ki iyo ko tui Israeli, ko speria, kono hikitohi e sione. Mita tau ko kosperia no hikitohi ko luke tala noa e luke hoto ofa ki he tui. Hoko mai e wafa e ki. Ke ai hamerino, moha koloria I mamani. Kai ke ngā whamatala niongo hosana ia, kau tau bin whamatala kene whakalang, whakangenge ia, o ia une hoko mai, koe tui siuena, koe tui Israeli, sione. Ves tau hiwa ke ves whanau pa tala mai, panong atu e kau wharesi, pia koe ni ihe kau wharesi na ihe kakaina na urea ka te tangata e, lolomi ho kau ako, kakatare ia pe he talatu, ka pau te nau whalongo e ki nau tō te kalakalanga ai ngahi maka. Koe whai taimi ai haere whakatui, triumph entry, pia koe haere I kuna a sisu, haere koe tui a sisu ki loto Jerusalema. Mahari e pahanga ko whatala noa, mātiu, maake, loke mosione, o na wafo taha kotoa pe, ke nau tala noa kotoa e tala noa, me ngai perspective ke, o tala noa o haere whakatui, mo sāpate pāme koe. Hoto ofa ki he tui, o hoko mai. Ka tau whatoa ngai e, talu me he tui whakamui taha o siuta a sete kaia. Ai taimi nai whahas, taimi a senturi, fitu senturi ono hake mai a Nebuchadnezzar o ave taki popula ia siuta pa moloto Jerusalema. Ko tui whaui mui taha ia ko sete kaia. Pia pūri pe pia kai peke te ai hatu ia. Na kai pe talo osi e whakahe ia, pia whoki mai whakahe, se rui pe, kau mā e sela, hoko mai a sele sakalaia, malakai, hake ai. Ne hoko na kai peke te ai hatu i, ko whakatawange hangi ko tala noa whai e malakai, wahe wha, whakatawange pe nā moha misaia. Tene hoko mai I he kuonga whakaosi ke whakahauwhi tau tō pia me whakamaua o tua. Hangi ana nau whakaampe te ria toko nai ai ha aho, e hoko mai ai hatu. Tālu pe me ai nia se te kai a koe a o ose whakamotu ai, na kai pe te hatu I. Ka mata angai whakawho o ne toki o whongi mai, koe tu isi uena. Koe tu isi uena ko haere mai ko Sisu Christ. Whatoka e ange historia e tu I Israeli. Na kai, ko Israeli na kai peke whanofu na to e tu I. Na tanga ko tala noa I a Samuela. Tanga Samuela ke kakai awang te kakai o tanga Samuela. Hang mua whotu hak ma tau tu I hange koe ko tala no, hange koe ngai whanua kau ngāki. Tanga Samuela, o ke tongi ha tu I a Israeli. Ko tau tu I ko Sihova pe. Si hoa pe biai ke kau palofita kau tala ika pe ke kakai. Ka ni ongo ho mo kau pe e foto pe tu ko nga ko fe me ai ne pusi he kakai ke fai. O foto wa ya saula. Ka mata me saula pe hange pe ku alu hala pe Israel saula. Toa saula raka te vita ni ongo ko maun on ya te vita ka ni ai nga to. Ho mai te vita alaka Solomon. Haga Solomon ma vai ua pure anga toke lau pure anga tonga.
Pore anga toke lau Sameria ia, Israel kolomua Sameria, siuta kol, pana toki whanonga ia ngai hatu, hange alu hala pe ngai hatu, o au peka se te kaya osi, kai pe te hatu hange ta whakatangana nai. Hoko mai koni whakafo, hoko mai te whoki petu ia, te whoki pe ke otua. Whatongai hange foi historia, te whoki petu ia, te whoki pe ia ke sisu. Hange koe koe wholofola na e whai e sisu, e he o tua ka tekna to kia sa me moi whotu tu o Israeli, ko mo o tua ko sihoa pe, ko ia pe ai tui. Sai, te whoki pe tui ia, os ko toi tui Israeli katoa, te whoki pe ia kia sihoa, whafo mea sisu. Ka koe makehe koe mo iuniki o sisu koe, I haere whakatui koe, o kai ke ngata pe koe tui siu, pe koe tui a Israeli, ka koe tui e man katoa. Nā ngā whewhi, ane hifo mai, e whanonga ana e ke whunga e korosi, pe kia, patau mai, ilonga ai ai tui, koe tui a koe niu koe ka tui ane, whenga hange ko saula, ka koe kau tui koe ni nai nau koroa, iai kau sin nif, iai hono ngahi temi pare, wai hono ngahi palasi. Koe tui a koe ni, nane hifo mai a he aianga kai e manta. Tui e ni whakaki mo, ai te tau whok tau tolo ai ke tala noa, whiripai wa hewa vesini ma ke tā. Tui a ko ni nei whakaaki aki mui. Nane hoko mai na ke hoko mai ke mau se wāniti. Nane hoko mai peke se wāniti. Ko tui a ko ni hange nei hiwa ke ia tala noa na tau whakatala noa nei ki a sākala ia. Whakatala noa ko ki a sākala ia wahe hiwa, pa koe vesi wa, whamatala koe tui ko ni tama, tome e lahi tahini o sai o sākala ia wahi wahe vesi wa. Hiwa wama, hiki mawawa, tahini o Jerusalema. Ko ena hau tui o mea mai ka te koe. Koe whaito tonu ia mai whai whakamu ui whoki. Koe eki whaakātaki pia kune heka ki ha asi io, ki ha manu koe tama ha asi whewhine. Koe tala noa ia a sākara ia wahiwa. Me koe tui ia koe ni hoko mai ia haere asi. Haere asi ni os whakamatala pe ia anga. Oi tui koe ni. Koe misa ia ai. Whakaaki mui. Hampo. Ai tō taha koe ni. Nani hoko mai kai te mao se wani kai oia e se waniti. Nani hoko mai kai koa kumi ha lami whelau, ka koia e lami whelau lau. Ke ni hake moia ki he whunga e koros. Pa koe maho inga ia sa pa te pāmu. Koe tui siu koni, pa koe tui Israeli koni, koe tui a maa man kātoa. Nani hoko mai ki he mao lalo taha. Hange urea ka paula ia whipai wau. Nani whakamasiwe si wai ia nakai ke ni haki puke ki hono urunganga, ki hono tau whaka otoa, ka ne nofo ke he tangataka katoa. Ke lawa i o tau whakapure mōre he whunga e korosi. Pea koe maaria ka mata haere whatu moe sa pate pāmi koe whamahi, koe haere i kuna ia e tui koe ni. Ki ni hake whunga e korosi. Whuaki hono sina mono tātā. Tā mai ilonga aia e tui ki ai. O kai ke ngata he siu, pe seni taire, pe koe karisi, pe koe loma. Hao e peke ki whanua ka ki tau tolu e tonga kotoa. Tau lawe kotoa he ngāue. Ai haere whakatui moe sa pate pāmi koe ni. Whamahino. Koe misa ia e, o ni whakamasiwe siwai e ia. Ka ne hoko ke toa pesona mai mo konga tau e hake ke whunga e korosi. Ke tau hinga, ke tau mako ai mo i tāngata. Koe tui ia koe ni. Koe tui pe koe misa ia ki tari kai lot whasi uia ko tau tari hangenda tau whakatano. Tui u hao me mawhai whakapolitikare. Hao mo ne kau tau. Koe tui ia koe ni koe tui koe tama i o eikia. Ka tama i o eki koe whamatala se wani, ka koe rea tonga, me ke te hanga whamatala i se wani, koe tama i o peke ne eki. I o pe mea koto, koe ke hatai mea i kai, ne i o peke hene o toa, i o te hao ki mamani. Whaki hono tua hange kurea ki ai, ai sea ni manoa na tau whamatala e misa ia. Tua ke kau tā, no kawa ke kau fusikawa, kai ki ne lawa fufu hono mata pe mi hono whakama i mono anuhia. Ka koe uhi ngā koe ne ofa peka ki tau tau whaingata. Koe tama ia, koe tu ia koe ni. Koe haere whakatui, koe sāpate pāme, koe tu ia e karistiane. Koe eiki ako si sukalaisi. Koe tui koe mahino apito pēe, ke tau malangai o te tau whiu he malangai mahu inga sāpate pāme. Koe toki hoko mai aine, tu talu eni e hiria se te kai, koe tu ien, ko sisi, toi whoki pē, ai pilamita ia, o tui mo nofo ai o tua, pamono ka kai isteri, toi whoki pē pilamita ke taki, koe o tua ko sisu. Koe o tua ko ia, man katoa. Hae ni whamatala, ene uhinga ni lawe man katoa. Nā ne whoaki, ono tātā mono sino whunga koro, I longa aia tui kia, aia, ha taha pē, e tui ki ai,
he kai tini au ka mai mo i tangata. Sai koe whakapā opo le wai tau ako toi tapu e hau sā me tau taha, tala noa ia hangina tau whakatanoa, tau tapa ke o tua ke tokon, pe koe lotu ia toko taha, o whalala pia ke o tua. Niawa tene whakatomala, tene vete, tene ngai hangala, kau ni whalala, e ne tui, pa koe i misi o tau o mai whai, tau lotu i he tui. O e lotu ia koe whekau i pe moe whai whakamamata, koe lotu tau o mai o whai tui. I tau tui e lotu, tau amanaki e tari lotu e o tua maki tau tau. Sā me tō ta aise ani manoa, whamatala ia meisa ia. Tala mo fua ka kato mo whalala auto ai misa ia. Eki ako si suklais. Ni whakamasiwe si wa ia. Liaki tuangi alangi mohono masani. Na ne hifo ki maman ke huhu ia ngā hia ki tau tau. Whainga tangata. Whiripai wahe wā vesi ni make tātā. E tau hange peko sisu. O whewhe, tau whakamasiwe si wa i ki tau tau. Humble ourselves. I ao e o tua, i tau fuaki, i tau fuakavenga, i tau ngāu, na amo tau malanga e kosperi, na amo tau tūke whai a ngāu e ki. We humble ourselves i ao e o tua, o hange peko ia na whai i sisu. Luke wahe tahi wa lewa vesua walu te whāno, whamatala ia, haere i kuna, haere whakatu ia sisu kuma, ke whamahino ki tau koe tu ia kodiko se wāniti whare ngā mama. Ne hoko mai ke fuaki no sino tātai whungai kolosi. I ronga ia tui ki ai te tau mau ai mui tangata, koe haere whakatu ia sisu. Koe māmani, au tau whakamui, whatatau, ke hiki a ngai whatu kōsperi. Kai ke koe, ka kato kotoa ia ngai reso ni, whakatau ange ke ao ngātu, tokonia ka te kimoutolu, mo tala monu ka kimoutolu, te mo malanga ia ngai wholofola ko ni, e sāpa te pāme, hange ko whakatau anoa kia, te whanga post pe link below, i tau video e aho ni, au mā ke wahe tātā, pe surangi ke tātā, na tau si ako toi tapu ki ai, i sāpa te pāme ki mo, whakatau ia, ke kōsperi na i tohi o mā ke, aonga pia te kimoutolu, i o mō ngai te umalanga. Fofo e whakatau ange pe te kimoutolu, mo tala monu, mo ofa, whamaloka te kimoutolu kotoa pe, mo whakarea mai, mo tohi mai, ke tau porokalama ako toi tapu ko ni whakawike, whatawange tā koe kina ki motore e ki motor kau whau mai, subscribe mai ke tau YouTube channel e tau pe moko i sisu, kau maafo ke follow pe like e tau page Facebook, e up to date ka te koe, e ngahi ako toi tapu, ngahi ako malanga, kau maafo ke tau ngahi daily devotion, motor kotoa pe, motor kau whau mai, uiai e tau ngahi ako malanga, series e o tau i loto e tau YouTube channel, konga lalahi e fitu, rawa whainga maari e follow ia tokonia ka te koe malanga. Kai ke ngātai ko tau ngahi. Le soni sāpati ko toi bue whai hono whakamaama mono hulu ia e tokonia ka te tau tau hono malanga. Kai ke ngātai ko tūke ka hau ia e ngahi content pe me ngahi whakaukau ngahi mea e ala tokonia o mai he eki. Ke tokoni ka ki tau tolanga no whai hanga whai no vete ngahi wholofola tokoni whakamalanga ke ngahi whai lotu ahango fua ka mai ngahi malanga ahango fo tau tui whanau nau pe ompe e kia iri mo ma whai ka te tau tau ke whakato ngahi whatongia koni ke tokonia ki tau tau mea te epu ke tau tūhak ke ngai aho koni o tālaki ni wholofola. O tō mafu tāpe kina e nau tolu kotoa peku si mea mai, si a kau whaifkau, kau se tuat, kau akonaki, si ngai whae, si ngai tamai, tā kua ke nau tolu na wha-followa mai, ngai program tāpua whaki nau tolu, amana ke nau teu malanga he ngahi re son koni, o whongi a mahu inga ki nau tolu e sāpate pāme io, sāpate ana mau hiwa whakataha i mo ki nau tolu, na hiwa a hosana ki hako te uita, hoto ofa ki eiki o miri loko koi a sisu, o ke māmante ke whamo ui ki mau tolu, ke tohi ho mau ngahe toi o mo. Tāpui ki na whataha me platform e tau, pe mo koi sisu, wawhao sisu Christ mau whamo ui. Amen. Malo apito mo mea mai, mo mea.